Ino ni metha ntito ya weru thaa ithatu inkugwate ugeni tariki 6 mweri wa mbere mwaka uyu antu mugwanja ni mauragirwe ni maitha ntere ciatigania mubakani bwa Isiolo kirindwa irierekanaga ni ya rethi makirwira ibaro cia kurithiria kiumia kimwe nyumani mathiko manene maruthwa maria makinyitwe ni atongoria engi aribo mutongoria wa ngwataniro Azimio la Umoja Raila Odinga Teresia Mwero Nkoro na mawira ni mamengi mamekirire akarimante inu maribo kuongerwa gwa ukaria mwankare uguti kimwe kya mwerane mama kibingie ona kurigiria nkamira ino kuna mubaka kuthungira tigania ndo ino yambererie kumane na thano iria itambite ntere monye cia Kenya iria itigite ntere ino akari na ndethi ya mena yurari nene na ubatu munene wako na irio utuko monde turikuria kethro no gushiria thirikari ne bangite kurua na mpanga ya yura Kenya thirikari ne bangite kurua na mpanga ya yura tunenkere moni maku kire 40321 indi mbere kire ntito itukubanganiriti Boris umukuragwa na unge kugurarwa kampeni ya Boris Matabithi akari mubakani wa Meru na Isiolo kuthamana mbithukiro cia endi na endi Thirikari kurombwethirie nkucanio kenda endie mamaguta mathiria thine ya wagio maguta ndinini akarimanya ngaru na ntuburi kuromba irio cia utethio nuntu wa yura Mwananiria wetu wa mathithio tukomonde ni Maureen Kome gisangasa ni kiumirite nyuma ya abisa umwa Boris kuragwa na onge umwe kugwata banja indo kucia mwiri nikirae kurikana kamara bithukirwe ni maitha kampeni ya Boris ya Matabithi utukwa gukira muthenya omonde bithukiro ino ciciete nyuma ya antumana kuragwa njuma ndirwe karikariria yongerete uguya omonene na mange mauragiriwe mwambirio ni wa mwaka uyu ikarikariria igoro tuko rikiritwe kiroreni OCPD wa Tigania East Ori County Commissioner wa County ya Meru akinyite guntuku rungurwa ukaria omonene So mwaka ambine Matabithi Rwandene rwa muthara na atete uturo bwawe Bruna unge ati kuoria ngura dio sibitarine kumane na bora buti kumenyekana thina yongwe imbi kwethro impithukaniro cia maitha kambine ukana intitikano cia mabisa bobongo kwa bongo ekarikari ari kuyiri komando polisi otigani Peter Karanja na inya County Commissioner wa Meru Frendunga oroko liungirite kambe uburu kumania abu kulikuwa na tukio la uvamizi katika kituo chetu cha polisi cha Matabithi. Sikuwa niko mbali sana na kile kituo kwa sababu nilikuwa tu nimewaangusha pale kwa kazi tulikuwa tunafanya mchana. Nikaweza kurudi pale, nikapata askari wawili wako na majeraha ya risasi, nikawachukua kuwapeleka hospitali Isiolo inayojulikana kama Galaxy ndio waweze kuhudumiwa. Lakini kwa bahati mbaya mmoja alisemekana, madaktari walisema yeye ametuacha, lakini yule mwingine anatibiwa na yuko hali mbaya. Tumekuja hapa mahali panaitwa Matabithi kwa sababu ya askari mmoja aliyeuawa na mwingine aliyejeruhiwa kwa risasi usiku ulopita. Na County Commissioner akiwa no mwankoso nko ni bodhithwe nikenda kumenya burabungwa burari na uritia turi ba kuye kambi ko na ripoti yani na njire mwanya nikenda kuthiatira thineji bunge akimeneria makarika yao ya ikuobia kaita Rwanda rote bya maitha kiri ari thino thai kabicokerete bururu anyiro karia Rwanda ru melivalia njuga jambo hilo na tutahakikisha juu chini kwa udi na uvumba hii haiwezi kuendelea.
na viongozi wa hapa waambiwe tunataka wasaidiane na serikali kwa kutoa habari za kweli. Kunungunika haitoshi, kulaumu serikali haitoshi, accusation haitoshi. Na akiuria mwingi utia kuoya watho njarene ciona itite mukano murito muno ringi kiria atongoria matura ya utangu icio cia thirikari uria nkamire ikawatwa nturene ewe. Na ngamia zisipite mahali tulisema. Zikipita hiyo ni kazi ya chief na assistant chief. Na kuanzia leo kama nitakuta ngamia imepita na chief hajaniambia, assistant chief hajaniambia nyumbani, we have joked too long. And I'm just looking for one person to sack. Ndio hao watu wengine waamuke. Because hatuwezi kuwa kila saa tunafanya kitu kimoja. Na kiri mubango yo kuongela maafisa ba ukaria Rwanda Ru County Commissioner Oju. Pango wa kuongeza maofisa wa usalama ulianza hiyo Ijumaa. Hivi ninavyoongea na tuko hapa na mkuu wa polisi katika Meru na kamati yote ya usalama. Tayari Gambela tumeongeza askari 10. Hata ukienda hapo saa hii utawaona. Na tunaangalia vile tutawafacilitate ili wapeane usalama wa kutosha. The entire area will be patrolled. Nikiripotera Weru TV kumatiania Mbita wa Kelvin Kimathi. Mekarika mauragani mubakani wa Meru na Isiolo ntere cia tigania mathiete na mbere kongereka akarima ntere ino maria engene arimi na arethiri monanite kurega kweganirwa ni bure thirikari ekuraithiria mbithukiro ino mathikoni ma antu bugwanja maria mauragirwo mu bilioni wa mwaka uyu thirikari enene na thirikari ya county ni cekire wirane wa kuthiria wagagia ntere ino ondu tibingitio mwanka umundi engima antu ni maguntuguku ona makithamaga magikiraga mbithukiro ino mwandiki wetu wa Ntuto Mukirimithika na kuraitha mekarika mamana gutonia matitama akarikirerwo nururwa mwanya mwaka wa giku. Kwa kaita kara ya Karibarwanda ratiania ibaithirite bakiririra thirikari ubaingira nkamera irati unukirite miundene yao imuite na kinyarotha mwaka muthiru inde unyumekiriro kiao kwago kuthikira tareki 5 mweri Januari mwaka uyu akaribaitire gamba ne ochumeria kwenga nyumo ibebongwa kawiko kare kaumo kathina tiao nontontu kwethiatete gwe tareki 6 mere mwanje ya Karibarwanda ro ni authuranirwe kithakene ngirisasi maitha untubura bwaretere kiriro na kithikiro Rwanda ro kumania nontubo gavana county Meru Kiraito Murungi na ritire watho bwa kurieria nkamera mwana ndethi inge unkuma county Meru itena rodha kama ngamia imetoka nje ya Meru na kuja kuleta shinda hapa isikubaliwe ingie Meru tena. Nyumene tareki 12 mweri uyu ya Januari mathiko ya batandatu ke mwanja ba ya bangiro ntereti ya mweronkoro nare ya kuchelelia tongeria kithombare umutongerio kya makia ODM Raila Odinga waziri Peter Munya gavana Kiraito Murungi abunge amona tongeria bangi baraba ikira werane bwa kuthiatira no chwera ntaira manto ya thenai yare othimi bobo yaba miunda na kweya na taito na uchokwa kwa bunduki tia NPR ira thirikari yokiri kuma kiria Karibarwanda ro kendo chokaneria there kuo ndathi hata bundukira na anga mwisho kote kabindorege bundukira ite konekana antu betu kithaka ki tutumba kuria kuo tutena bunduki na batu tuthe kwenda okarua no ntuguthi abo okarua kama wikaria na tuthanda wikaria ibana leo kwenda tuikaria tuko na sinda ingine tuko naye hapa tuna kupe ndani yetu. Na hii kupe anaitwa Ndiraso. Hii makesi yote ya mazamba imesuia tupate title deed ni sauri ya Ndiraso. Ndiraso amekuwa ndiye mumiliki landi zetu. Sababu sasa ngamia imepigwa marufuku, si ndio? Tukiona hapa assistant chief na chief mwenye area yeye ndiye atabeba hiyo mzigo ama namna gani? Kila mtu atauchukua hiyo mzigo, mtabeba
sababu inasemekana mnapatiwa pesa ndio mkubali ngamia ikute hapa. Amwe nabo kuringana munini wa Inspector of Police Edward Mbugua etomi kiongo kwethira bunduki itachokwa mwanka thai kwethira mitaratarera batie tathi aterwo ni atongeria. Hii maneno inaongewa hapa KPR. There is a way to do it. Si hapa kuja mukae na County Security Intelligence Committee muambie mnataka nini, kwa sababu mkisema nilete bunduki nitapatia nani? Sijui mwizi, sijui nini. These people must be vetted. Na wakiwa vetted, alafu tunaandikiwa ile bunduki. Security Committee ndio itasema ni bunduki gani zinahitajika na ni nani na nani atapatiwa, na sitakuwa zinasimamishwa na nani. Area zingine zimeanza kurudishiwa, lakini hamujarudishiwa kwa sababu hamujauliza. Ingekuwa ziko hapa ningesikia namna gani? Amwe na mawira ne yau yonthe antukwe mathiko ya mwero nkoro kuringana na akari ni mwanga thai nkamira ka joriko mbure joriko na ntobara bauranire na arora ibarombere kwiaringe na baurana batu mwanga thai utebunduki nyemo twathanwa na tukiona akura kunge pokoti baguthanwa bunduki chambi cha KPR batu atwa ya Kenya namba 2 na meri ethatu akietathira atete kanjumaina na Jumatano kiumioke kiriro yochokerete Rwanda ro nyuma ya ntobana korawa na bange bailoti wa baitutero toro bwao tibitare nene ya Isiolo baina banja cia risasi. Uchunguzi bado unaendelea kwa hiki kisa cha majuzi hivi. Kuna kijana aliuawa na wale wengine wakaja pande hii kulipiza kisasi. So tunachunguza pande zote mbili, wale walioua kijana na wale waliokuja kulipiza kisasi. Na nimetoa amri kwa DCI wafanye uchunguzi wa kina, na yeyote atakayekutikana ya kwamba alihusika atakutana na mkono wa sheria. Hatutaki condemn watu blanket. Hatutaki blanket condemnation. Kuna watu binafsi, watu specific ambao wanafanya haya majambo katika jamii. Tunataka jamii nayo pia iwakane. Wakae peke yao washughulikiwe na sheria. Akiaria gitara kwa ile baile baraba mami sibitare Isiolo governor county Meru Kiraito Murunge. Kirigaro ne ati mieri ngano ne tradira kamera igochoka kairi na ireja muthenya na kwenda mashibu na kwenda polisi erieu kuria kathirikari riganirwe turenda sibo bau babutwe onande na askari baba rekereticia kinya babutwe nonto tumba kuthatuna thirikari ya gutegera ki wananchi bakiragwo wananchi bakithikagwo. Akari Rwanda rone ndino bati baikete metho kire atongeria bao kona kethira onto nobo mwake mawira na yaraba ikirwo nteretia mwero nkoro ya kaingwa kenda baria na there ate kao. Mkeripotera Wero TV kumatiania Beta wa Mukiri wa Mithika. Biashara na agendi ndani ya tauni ya Chuka ni makuromba thirikari ethirie nkucanio iria iri bugatagati kao na endia maguta nikenda kuthiria unyibu wamo andeni mariuga riu aguri matikumba kugura into cio nonto bei ni thitie nyuma ya mokongera into ino bei kwa ibinda riu ngari cia matatu na nkinyagia bikibiki cithiritwe ikiria thina ni kwaga maguta na gutuma matatu ciongera mbeca cia kuthie kuntu mwanya umundi Rais Uhuru Kenyatta nekirite kirore kurekerwa kwa bilioni 30 na inya gatanta inya nikiri endia maguta nikenda kuthiria thina ino ya maguta. Samuel Gaishima na gutubasio ikibinya. Kenya bathiete mbere kunyamara bagichwa maguta ma beterori. Biashara mwanya ichiringikite anene nuntu bwa nkari mbinge kuma barabarani nuntu bwa kwaga maguta. Morris Mutweri ora athondekaga breki cia nkari muche wa Chuka ariuga ari akubi kwinga wira eno nuntu bwa kwaga antu bakwenderia. Ona ante kuona customer muntu ari kana breki ciendiru ndamwira ndi mwikira ngia 800 bandu 600 akarega akambira ona wewe ngwa ngari yu yae itina maguta ma gwikirwa kenda ukaretera wiro. Kamati bankari cha matatu amwe na taxi na bobariuga mbia irabareagia abiria itigo chokia ngarama ya gwikira nkari maguta. Ngothie ba magutani kwa laini rubesi balia ndi mwekali wo mathama ile na mama na ngolota ndaukira geza mwisho kabisa maguta maguta makena thira ukienda maguta na mashinani tuta wa mashinani hapa kanona uba kangoto na ugu
maguta litemwe ni magana mairi ma 20 buto kwenderio tulinywa magana mairi ma 50 na bula ukamata mbeca ibitu itikumba kulika ndenda kwira abiria bamenye twitithia bei tikatuguitithia no thuku ni muntu matiribu bomaneria na atitomaneria nabo. Biashara ya boda boda kinyayo ititigitwe nyuma kiri kinyamara giki yo tuli wananchi mashinani kuruta pikipiki tuwe na thina no muntu pikipiki thaa ino distance ile bia shilingi 100 thino werije muntu ni 250 kale magana mathatu wera muntu 250 ni akwira ri ndina cio expense tu turanto pikipiki tuthinite muno kumeso tutano na maguta pikipiki cietu ni cia loni twina family cietu mucie tariu anaga tugukira untu twina wasiwasi untu gutitha antu maroni matecira pikipiki ni cia kuribira pande twina ntuko ithatu tupakite tutano na maguta. Thokoni ino ya Chuka biashara bababara baendagia irio bya mithemba mwanya mwanya bariuga witia kwa goro ya ukamati ikuringite anene biashara ciago tariu ni unenukaga gwakwa na shilingi 50 thaa ino ni mambetia shilingi 100 kwende ngwetu 100 ria 50 tiko tweka nonto tito maguta ni maretirie pikipiki yetithia bei tio tutetithia indo cietu mama turetagira indo kuma Embu kuma Meru kuma Nkobo matiko turetera nonto atigiti kubanda riu muntu ni agura mirigana na tiko bata kuriba katogutabwa tokoba mbeca jene tutiko bata kuriba no agutabwa kibu turakamataga withi kwira bili ongerere ukona kwina thina ni akuigua kwina inya na ni customer uri umenyeretie kukamata daily ende akariba babarioria thirikari ibathirire kinyamara iki kia maguta bakiuga thirikari ikarega kuthungira ontobobo batiomba ukandana na goro ino ya muturire turigwa thirikari ni atejanite subsidy ya petroleum levy so baburi konenkanira kienda maguta joneka guntu kunde tuendelee na biashara cia kawaida ende muthia ugoro bobo iromba ria biashara baba ireigwikite nyuma ya Rais Uhuru Kenyatta go China thirikari irekeria shilingi bilioni 34 kathantainya chegutetheria kiri kwendamia bei ino ya maguta. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma. Tato ni shingi rwangirwo ogima kaunti ni ya Meru ni rumiritie gwititera kumani na matita mama bishama utungata makaunti ni inu nimeamua kuga matekuribwa mishara kiume kithiruma bishama makiaria na ndike mandito ni maogire ati kwa ibinda ria mieri 3 matinenkeretwe mishara yao na nkithage sibitari inyinge itena ndawa. Minister wa ogima arigwa ni marari na thina na rwangirwa KEMSA indi thaino ni mongerete mathaga na sibitari na milioni magana mathatu muthuri murio kina ndetwenu Winkai ni mwetongire bwarigitani kumanya ndene kaunti Meru kutho bashimiritie na kutho bakiuma thina mwanya mwanya jaba ukurukira ngugine ciao na ni muthenya na arua minister ogima mwiri ndene kaunti Meru amena abisa munene ibachumiritie baliongite sibitari kidaru na bwambere mbali rio ntububu kulingana na kirimi arugirwa bite kuthia nkathi madaktari mwanya mwanya ojoro tariria kiri department ya health ndina records on the chief officer anto bara tu promotete ne anto magana kenda ya 45 une umana era bakoija mitandao ne kuga common card na non common card manto jamu inya public etu mbako ero imbi to common card na non common card etu jatigira manto jobisi promotion itokendera kuthithia ore gitana gitari kweja na kinyayo kimeke kwe baro achime thene cha promotion nto toro promotion ikarothira afanyikazi barabe ke department ya health ningirijire gutentu kuginya moto ga promote antu ngirijire na arua kwe mturandikira mwaka muthiru kaga promote na arua last year twandikira kwe magana jana thirikari ya gavana Kirito Murungi mwaka jura jongi twandika antu 487 ngwetikia bate promote na arua muntu igitara promote retakinya Nguruki petha bakirotera muno utongeria bwarigitani bakiwa kiama kiao ikiambite kuringa siasa untu bara batebati muno bakirotera mantho jege ndawa no ndone similarly umwe akiaragia akiwa gutena ndawa na akiminya wengwa kinya sibitari yako itangwe ndawa icejire na none ikeya lakini akenda kwa rongo debere clearly ukenda kuringa siasa please don't do it in the department tenda kumwira kethwa na ndete ta sibitari na ere mwana siasa akiuga no union akamenya ta ndawa tho ireo na kan kwenda kubera ngugi tugaita ke department ya health
nuntu ne twandikite na kuringana mutuma agutinya thine ngirirario Dr. Kimsa barurathithiruo karuruku gitumi kenda gucerera na nandi thine jikethwe kithira no tukijibongerete mangana jwa mbeca kuma bilioni 150 mwanga milioni 300 cha kugura ndawa. Ito ina challenge kidogo nontu bwa ikundi kiraki turanda wa kiko kita wa Kimsa otiwo tukumenya ikundi kiu ni kena challenge ibabwitha jirwa audit ni babwitha shwa restructuring ria mantu yo yaendelea batombo supply dawandi kwitli twikuona antu baba kuya sibitari yetu cietu ikwa double kinya twitogelere budget ya ndawa tongela chuma 150 million mwanka 300 million narua inyotongire bwarigani ibagwite nyarigitani bamwe ibakonekana jega benandu naja bona machokyo jao. It is very painful owoka ya gogo murigitani keri department yetu kana in the Republic ya Kenya. Mental illness is a serious issue. Wana mtu anaita njero uwa inandu. Wana mfanyikazi unge uwa inandu. Keja ngogini akiwa ambuka na keja ritetenguo. It is very unfortunate na onika nkwira ntoboba union my colleagues keta kabororirwe medicine. Boya tubwe roda bwita bukagome refresher courses nonto tumba koreitha mtu una medho uwa mtu enando. I have a psychiatry ward case with level 5 capacity 25 patients kote kinya daktari mo iko then as consultants ba psychiatry really then as county government ya Meru ndaboririo over the weekend bampe report ya mental illness irachiwete afanyikazi ba afya pate no kinyemwe ikarika no ntiko inkai MC Onyaki West Martin Moria kiongozi na atongete muchemano tere mutharankari arabugiti beterete maabisa bogi mwa mwiri nikenda bareta mukandarathi uroka bathithie ngugi indi atikinye na nandi kulingana mutuma augite bo muchemano ju pateri ju kathajureo na bagika muchemano jwao. So kam kwenda kwira members of the public muchemano utari yakwa yo bwithitu na MCA na tawita tweta ko batwe na itukubanga wita kuo tuweta twe ria tubangite twingwa tirawengwa abangite nontu rwengwa bangite akwa tukeya na tuwita atuite in the department na reto ta ina facility katuibangaira muchemano twingwa na tuweta tutebangaira muchemano ni MCA katumwira tuweta kwawe nkiripotera World TV beta muthuri Muriuki katuonekanyaga kuno kabanini utikathinwa ku ningucokana ntito nkuruki. Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Na ni unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Wewe unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemers and dark secrets on Nia. As Dr. Funike and Mama Kayai host unscripted true life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTimes subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply.
Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia Raha Premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapa zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Upgrade your GoTV package. Ukiwa on GoTV Plus, lipia GoTV Max and we upgrade to GoTV Super. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value upate GoTV Plus. Ukiwa na GoTV Value, lipia GoTV Plus upate GoTV Max. GoTV, love it. Tukithina mbere ya Karimante cia Manyangaru na Ntumburi ni maukurukira thina inene kumane na mpango ya yura iria irumiri tentere ino shegichuko bunge kia bori ya Karimariuga matina irio na nkijagenya muchia uchendethia kaigo kwane yura tabore mondiki wetu wantuto mawira kirigia agutwira riu ni makuromba thirikari na ntuma wendi umwega kumabirira irio cia utethio nuntumatone tembura kwa ebinda. Kuringana na ndaterere keretwe ni rwangirwa thirikari rwa gukandana na mpara ni ati mwankira na ndi kaunti 23 aja nthigurune ni irengekete na mpara. Kaunti ya Meru, Isiolo, Tharaka Nithi omwe na Laikipia ni imwe cia kaunti iria igwataniritwe na mpara iji na aria ndiongete ntere cia Ntumburi omwe na Manyangaru gicigoone kia Buri na aria mpara iji inyiritie akari na inya inene ikirikana kwa igita ria miaka 3 na ndi gutembura ya kinya ntere riu gintu kiria gitite na mbere kuthangikia akari bakiaga gintu gia guketha miundene. Iria yetu ni iria ina thina nyingi muno, mpara ni nene sana, mpara ya antu na ng'ombe na ruje kinya ruje dutiona apembe ine thina ria buru twithairwo twina naja takwira iruje twithairwo twina ruje ro kung'ana buru ninyabia kuria biu tuona na thina nene no twithairwo tweterete mbura jeu na ndi mbura ekaura. Ntura ya Manyangaru ni Rwanda rungi rura rwankene na Isiolo amwe na kaunti ya Laikipia na aria akari batwire kurira ni mpara indi batione bwa kugita mbwa inigire tukunjo na nyingi lakini utimbwa verita ruje na gwetu ntukumianekeni lakini mbona ni mtu personal akinjera ro kauma lakini cha serikali chia njo itekuuma na gwetu I don't know why. Aya, chakula naye tunaenda kutafuta mbali kama hiyo kibarua, afu tunaenda kilomita kama 50 hivi na ni mguu tunatembea nayo. Saa ingine kuna kitu sasa kama mwaka hii sijavuna kitu yote. Juu kulikauka, kiangazi ilikuja yani. Kulikuwa na kiangazi sana sana. Na mpaka sasa kuna kiangazi. Napanda eka hakuna kitu natoa. Ng'ombe si maisha for the last 3 years. Hata hii majani na ukota huko chini tu imetoka huko chini unauzia moja 500. Sasa utatoa 500 wapi ya kununua? Ke Mathingari urani mwerekiria wa mibango ya mwanya kire thirikari ya kaunti ya Meru na gwete nteto yo mbaru akigweta imwe cia ntura iria bonete inyerekete kaunti ya Meru. Nyambura nirambiririe lakini tujanto bandu no bainyerekete especially in Meru County ruterero Buri wataga iria cia Ntumburi imwe cia kibiri cia especially kibiri cia bara ma mwitone tuyentare imwe cia mwito cia ingiro na ndi batire maku na nya bara ba benefit through bona ibaro no ya bara bakara machaka tuje baumire na ndi na batumba kukinya mwitone kuri irinya cia part of Tigania ile iburita na Isiolo kuna riojo ke mathi na gwetete ati thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwe ni ngavana Kirito Murungiri mustari ne jwa mbere gutetheria akari na bya kuria o amwe na mbeu cia kwanda season iji betete na mbere kubaswira ntaira. Meru County tu very lucky kwethwa tu na governor wije kwari na partners baba inge mono na wendi partners baba inge mono jare nkuwa itogeragia distribute irio kireria tofauti itwaga na so many partners bejaga tu process ina ko distribute irio biria na itukugeria ku make sure
through process ira itumairwa itukinyira uria mumiro rawe na mpara na ituje most needed ituje ba ndora bana thina gwetu muno every sub county that no mtita wa sub county administrator baraba wakana administration ile ingia ya chief na bangi na ikundi tofauti bila tuibio na ituje tuikundi bia disability tuikundi bia ekoro tuikundi bia akoro the elderly so to wakana ikundi bila bionda ku make sure mtu uria batere mbegu ira ne kumukinyira nke reporter wa TV kuma Manyanga Ruondi na kisima kisiona kebori mbeta mawera kerigia. Gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na uretie akarima gicigo bunge gya Southmenti maringire kura mutongoria urio ukareta uthina mbere gicigoni kiu na kuongera bwe ati ndungira akiari mathikoni ma muthomi Julia Kaburia ntere cia mweru Egoji East na ugite bwaki wa barabara ya KK moroga ekambiriria ntukuni ite kurasha mutuikare na rugono ruru. Biumia bika ibikurukite nyuma ya thirikari nene kurekeria sub-county ya Southmenti ithatu ya Kagoji, Kageta na Nkwene na Gavana Kiraitu Murungi akiaria nekite werune ati narikite gutuma bisa wawe na ritwa Samuel Mwenda uria ni sub-county administrator ntereji Shegoji. Goji ni sub-county on his own na suni bukaletwa ndisi wenu aja buhurine kona uratumire ale ndisi o county area na report on Friday ndono tutete county government ri tangoge nyingi mono na keranto na ndi bageta kanyakine kana batan kubu obisieto na ndi kedaire Goji aja ibeje nento kena toka ba services na Kiraitu akiariria barabara yake ni kiande ukurukira moroga itite mitungu barabara ira ithiritwe yujuri mawira nenkabo tunywene twa siasa atigekirwa rami na rwa mono ekithomo kiri barabara cia maumawira ibati gwikirwa rami. Kiraitu no ugite ni mukandarati uguchua kende gekirwa rami igoro ni recently barabara ni ekirwa ngathitine na contractor waro kamikira rami na uguchua as we are talking now so barabara inaendelea. Kiraitu netite na mbere kuwa ngugia guchwira barabara ula miti yawe akiuria mwingi wa Southmenti kuthuja tongiria barabara komba kuba kubiria kumakiri thirikari nene. Inadete ngwe gavana guchwa barabara hali imefika sasa ni mpibo kadhuro mwega uroka budinga tairia mantu Nairobi nonto teni tamutindo nguge ni chapko mbita budinga tairia mantu ku nara Nairobi. Sasa jukumu ni yenu bonde barungi yao my friends nyinyi chagueni unapokuona mbogita Nairobi atonyo obishi ne minister aditite migambo eje mathikone ja mututiki Julia Koru ntere Shegoji East adetite na mbere kuone iria kariba bagitumiga kuringa siasa cia ja maturene Ruto atuika president besha ikanekero Kiraitu Murungi no koja kubogaira Raila atuika president besha ikanekero Kiraitu Murungi no koja kubogaira so nambure bawo tro bakeja ntule oza kaliunga ntule na oro kaliunga ntule na yenu ni MCA are we together kinya Kiraitu Murungi omba kwa kumenya mantu amaingi ntontora chamero ni nyingi sana kona de kinya ni koboromba mumponga ongere inya utorengere kura mwezi wa August after that ndina kanya kangi I have an expiring date. This is my last campaign. Tuturana bwega, bonigeria mpana bwega. Na aria na gutari na ndoa na guteo mtu augera mtu ngembu na kwenda Egoji East. I am very proud ati mtu omba kweja na arie na nenkirwe kanya gake gakwaria peacefully ka antubonde beje bendie sera jiao peacefully na gute kurumana Egoji East gicigo mbunge ya Southmenti nkiripotera nteto cia weru rakwaritwo ni Mutugi Kare. Spika wa bunge ya kaunti ya Meru uria nkinya kumereria matageti gia useneta Meru na thamite kuma kiamani kia Bas na kuthii kiamani kia DP nikiria akugana menyete Mbasi tina mubango wa kanya ka muruwirigiti gia seneta nongerete ni bwega gi siasa seneta kuma kiamani kimwe kumbithia mbiganano arikirie na kuga gavana ni mabaterie gutikirwa kiwatho gutumira mawatho mamwe ni kenda marigirie mbithukiro ikonekana mubakani bwa Isiuru Muthiru Muriuki na Nteto Nkuruki.
Joseph Kaberi arimba urani speaker wa mbunge ya Meru na uro kuromba kitego sita nene kaunti ya Meru na ugite moroto jwawe chokithwa kithama kia menekea bas na gutonya kia menekea DP kirana ndia kuromba nakyo itigiki ni giki ngurani no atongere bambe kuthakiuga atika matokere kia menekea bas no ntubogwa we narrative wirengi ikwa pended ati ande ngiro kia menekea bas ande ngiro kia makia Jubilee. That is not true. Tiuma. No, nto muntu minga kia makia bas kande ndo tonya kuku mandi pitu bas lakini dekiro challenge reriku kimantu ya choose candidates baiti ofisi tofauti indone tipo ya ntonye kiri coalition area itumba neyo kwithirwa itina mutaratara street yo kurita candidates para bomba kwithirwa baitite kurene mweri na mwaka yoturi timanto yo bua no timu tombinga ku ya na ndikithe no bua katutrimane balotine ameri bo bakaua yes araka beri ugite kumaguta kia meka DP no mbite kuthwa kia mukiro bwega ne bwinge jo Meru ndi kwira Meru nkaromba itikie kia seneta na kia makia DP inkoni bawiri tu mono sainde kiembere no ntu barua nande ketumikira bawiri tu barua seneta atiwi kwithwa ikia makimwe na kia makira kiritite ngavana ndene county no ntu ba oversight issues na kwariria manto yomba kwithira yekona cia mwananchi na Meru bawiri tu muno na kulingana Kaberia agwita ugita mtu bwiri gutonya rwaru rwongi kagita kuromba kura inde mtu onde urara ngugi gwita nere mwingi urabaitirite ngugi muntu ne chiwere kura ciawe kiri Meru ya yes oti obui kurandi nongi kana oti muntu obui kama tonungi ya nere Meru nguira rita ikuoneka ciako ni kuoneka iranda arita kuma 2013 ya in the county assembly of Meru sheria itubwitheti nyingi muno itwikirite structures and systems in place so muntu narombe kura na nguira ditite ndene ofisirari ya era Meru urathithiti na nkuruki akirotera thinere kuonekana emantu jokaria mwankere jo isiru na Meru Kaberi ugite kwina othoburio bura buri kwagirithwa nikinda ngavana bae wa watho bagutegera mantu jegi ukaria that section irigo shariene lakini governors dene Kenya batawa powers cia kwitithia county policing authority ngui na nya assembly twatarire two members of the assembly ba members ba county policing authority but nothing has ever taken place yeah ko insecurities to kwende ithirwe na kinya security function ya involved na itukwenda kuigwa tongori betu bariti mo about these insecurity issues na ibo ntunkuromba antu betu ndene Meru county ba mbikina ara senate mbarira chinya mantu ya insecurity because it is an interest concerning county and the county governments. Nkiripotera World TV mbeta muthuri Muriuki. Tutoni shingi thirikari nene ni ambiriti mubango wa kuriunga matura ni kubirira akenya mautungata ma thirikari mubango uria magwita huduma mashinani ukurukira mubango uyu maabisa ma thirikari marithi matura ni mwanya kubesa na mautungata ma thirikari unturia una ukubuthiria mukenya rugendo rwa kuthi obisini ino cia thirikari kugwata mautungata ma marita Monikia Muchiri na gutubacio ikibinya. Thirikari nene ni ambirite muvango wa gutwara matungata ngurani ma thirikari maturari niguo gukinyira andu makiria aria mari na mavata ngurani ma thirikari mwena wa Siakago atwarithia a boda na aria mamurithetwe kwiyandikithia uceru ni amwe aria magunikite makiria na muvango uyu kuona engi ao ni mararemetwe gukinya Huduma Center thiini wa tauni ya Embu kumana na urasa wa thavari undu umwe na goro ya maguta ma viki koretwo tukinegena twi andu anduthi tugakorwo tukiririkanwa muno guko ni thirikari na thwi tugakorwa tukiitanji indo nyingi muno lakini no tuthiire kuigira wa Embu ni ngoretwo ndena na kadi NHIF nina megia free muthenya wa monde ngoretwe driving license yakwa iri nguru na ni kurendeka smart card nina register varia na
matina thogo tutumagira tigiti nyingi muno na gutumira kunoga kwingi muno na gutumira maundu mengi muno tukithie Embu kura town kilomita kindu bakuvia around 20 something nundu kuthie kunyita maundu ma huduma tuthie sector yetu ya thikithiki tondu imwana nyingi muno 80% ni ciageria kuyandikithia wanatariu no agaira ni warathi na mena kuyandikithia na nitwakena muno ni services hiyo wa uguo andu aria akuru wanao ni magunikite vanene na mautungata ngurani kuona mativotaga kuthie kundu kurasa gucaria mautungata ta maria ma urigiti ukaguko mbukire nundu wa kurwara na nina tetheka nie na ngatuki mareto guku mavinda kwa mavinda tondu nina tethekwa ni auragia andu mara mari kuria rendio ri kwa makuria guka guku nikina no amandethie na ni makinyo munthe ngiuga mwathani arogocwa ukite guku nundu wa kurwara na nina wewa ndawa na ugathangio ni andu acio maraukite ngai amarathime na varia Lilian Omolo na uria urenda giti gia senator wa kaunti ya Embu na uria ugwatirite muvango uyu thiini wa kaunti ino arauga ati ni magukorwa magitwara mautungata ma mathiini wa miena ngurani ya kaunti ya Embu niguo andu onthe mavote kugunika uga huduma cia thirikari ni ikinye ku ni ikinye mashinani na nikio riu thaino twi guku mashinani guku ciakagwo na programu ino tikuo twauka nayo tuciakagwo kutheri Jumatano ya mweri 3 kiumia giki tugakorwa kiritiri kuma vau ni tuaya Nembure Karurumo Kathanjure ni tukathie Karapa ni tukathie Kairure tugakorwa Kavotere Kithimu gutikundu Embu tutakuthie kinya miena ya Makema kuu kuonthe ni turauka nikenda tuvirire andu etu services ino ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri Tatoni chingi ni gikeno gikirene kirintura ya Kandere Oyimbe Central nyuma ya mukari omwana rieto Joseph Kinyua Ntumugwika kurekerwa kumanchere ya ndia Tanzania barera bungitwe nkurukia miaka 5 nyuma kugwatikana akiendie mira Tanzania giutatena watho wande inu akinenkanirwa njarani cia ciari mawe ni mubunge kubakiringo ure withiritwe kithingateria kurekerwa kwawe na meneriti muno mu biashara wa mira na rieto Dan Kili uro kwirikana niwe wari mwene mira iria Kinyua agwatirwe nawe iyo nawe Dan Kili neterete na kuga kirengo ni siasa ciawe akuringa indi niwe wengwa wathingaterie na atigira ati akurekerwa na atagwatitwe wenka na gwatitwe bamwe na ndaka ciingi ciire Dennis Mugendi na Nteto Nkuruki Nigi keno kiurite tambura ntureni ya Kandere Oyimbe Central akaribakia mukira mutana wao na riitwa Joseph Kinyua Ntumugwika nyuma yawe kurekirwa kumansera nthiguruni ya Tanzania kuria agwatirwe na kuthekwa kuma mwanka jwa 2016 ni untu bwa maitia ja kugwatikana na itundu bya mira iria ni ndawa cia mbogita kuringana na mawatho ja nthiguru iu kurekirwa kwawe na kukumania na gutungatirwa ni mubunge Kubaikiringo ta uria bagutwathira tukira kuzokera nkatho sana nsune Mungu nsune ni mukuru mheshimiwa hugo kiao kwana kirero kia ciari bakwa au akombo nsokia arenke amusi ara twire mchera Tanzania miaka yokinya kwe muwanja rira watirwo nao etete kwendia miraa ya mubiashara omwe mwana uyu ari kuingilwa ni baingilwa bari bathatu baile ya Tanzania barabetete babetanite na ngari wa miraa na ngari ya miraa ya ingilwa na kinya Tanzania bo bele baingilwa na batura rumande itari uri onde tare ndi kumia story uuni lakini 2020 mukuru moyo itawa kaberia wa Lebeyo nejera rambira kule mukuru wa Nturewe wina mwana wati wa Tanzania na kweria kubwa kweria kwa no mwana omba kuma nao kukarema nindaitire ndatumira embassy ya Tanzania nikenda baomba kuturesi mwana uyu ndona bate na haraka urana bate kuyukionto bona orito sana
irio ndetire mbunge ndauria kiuria kia kwira Ministry ya Foreign Affairs necho mwana uyu netwire inari nikenda achokua nyuma ya kiringo kwinyiria suwenserene cionthe nonekanire rumandi ncere gwitwa Maweni Tanga niontu atari ya kugitirwa igamba kuma uweta kubagia kagwa na gwatanire na mbaruthi wa Kenya Kazungu na mwitio ngugi wawe Abiba bathingata wamwe nawe kumuswira mawakiri aria abarire ngarama na muthie ni igamba ria kinya muthia aria Joseph aringirwe baini ya 250 cia Kenya aramurira na auma ndetere muciari na kaberia ndabere ndito gutugiri 250 msiambera ntendu ruruni ambere nduki nyomo kwego kinyithia aure ngokore ibwa ndamurira ndibwo kubachwa kiwara ndamuroti wambere ibwa mwanga turete mbi mwana indachokera ndaibangania ningwa kivyangu nikenda ntoma mbesha yu na Tanzania na mwana arikia kuuma kile gitigarite kinto murume uju Joseph mubunge kiringo akiuga ni kwangurwa maukune ja winyangia ni mbarothi mu biashara wa miranda nikiri wakaritho niwe akorotwa ni gisansa magiki kionthe akirikana niwe aiterwa ngugi ni nto murume uju india mutejaniria agwikirwa masengerene miraya ale ndani kile na nuo mpeta ngui nuo rembo chiokwa kende nyawa kulia akiwa mitandao na mutethase na ntethase antakulia na ntethase lakini utebati ontethia ndethi nene no toko yenyo mbona no toko 2020 akinyire atweka ate antethase atweka ale ya anduelia lakini kuita akinyire aita mawasiliano alabu au anyanke ya kulo mpewa na mbege de msumbu tuthikiritie ndanikiri nawe na iteterete na kuga niwe atethetie Joseph igita riu rionthe mwanka kuma kwawe ubunge kuba ikiringo kijitita ndego kwithekera thiri na gukimenyekana gatio isiere njau ira watirwe ndatumira akiri kwa buru yonthe mbumba ndakikinya mira watinio yonthe kuthuka ngwa kenda gutiko ti exhibit yo mwendia kotini kana yo mubunga na sheria ya Tanzania ya watu na mira kilo 300 webte uti board uti dhamana utumba kwa board utura na kibungo kiu kia miaka 30 na aiko watu amerundi kwa kishia kuthuka ngwa aiko kotini kwa tukire utusha indi bukwana bo murukiria lakini process yana yo enda ya kidogo kuthiurunkana na finally murungu atethia ambare ya kwa tuka bakai wa dhamana bature no ntusha indi butikwana bo babunga lakini bature kwa dhamana na betho bakia wantuko tariki 14 cia kila mweri ndene meri 6 na ini ndatumira mbia cia kubanga mashaindi no kubanga wadhamini ndatumira mbia na cia kubithia maratasi ki thirikari ya mitaa kenda batura no ushaindi bwo bambi ndatumire na kinya muthako na kumenya na ikulukilwa kwa tukano mwanka ya ndendo bakira ambassador Kenya na Tanzania kenda reto Kenya au nyo mbunge wegembe central usikire no ntune mbunge wegembe central na no mwanka uzishwe kende kwa muntu unoke kuona nafasi huu ndewa ilinga thiri kwa tukania ciere aria muthakora mwoni wa mwambecha eya ku kenda murindimu kisiasa no ndo cia geni hakuna ku muthako wa ikweya aithia aritano wakauwa nteto ciorongo ati mbunge no ramurutire Dennis Mugendi Weru TV ntuleni akandhere uwandini akira ngondu Igembe Central County ya Meru. Wendia na uguri orete FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Abiashara mamarigo thokoni ya Ndarene ni magutethanikiria makuga mwankatha ino thoko inu itarikagwa kwa MC wa Bogeta East Mwirigi Karinga aruga thoko inu ya kito gicunci kia 90 kumakiregana na thirikari ya kaunti kamenenkanira ruwa kiria biashara mama nikenda kunyibia mitino ire yonekanaga barabarani na kinyagia methirwa mena bantu babega bakurutira wira biashara mama kuroki mariuga into imingenicietete no ntwagwite kwa maguta hindi mariugo mationgerekete bei na guteba makona ni marikiriti na kuga thirikari gutiki kumatethia nakio ona nyuma ya muku maromba mamaraithĩria biashara ni eno mutugikare enacio
aja ni thoko ni andalene lele wandini abogeta isi na ni thoko ira nene ya marigo kiri mongo jo Kenya aria biashara baba bashumirite kugora mauguri ja marigo jari nthi kinya kethrinto biu bingi bionde ni bitite mauguri ti bara marigo aki tuli tindo swa marigo kuma rokere mwankogoro marigo tukeja jo thoko na tukeja thoko te uguri bura bureku we kinyogoro antu bakwana marigo bangi kwatweka kwo bejeta kugurira ngurwa cia wendie riwo iria kugura muthio te kuonora muthio yo ma 78 maguta kuria ni 150 nusu ngazi uri rivio na rurangiri njiri kwa murimi werigo nandi bwaibo kinyete mucho yakakinyete kinyi gutega antu amenya kwendia agora nya kilo wendie riwo te gura no nusu nyama wendie rigo te gora no nusu maguta biashara baba ne baugite kinya waguba maguta kirituo bimwe na kuongereka kwa moguri ja maguta ne kuete mpanga kiribo ni untu barikia bakuritangara maciao na biria bendete gute baita bakona taoni na ne ngari 1500 ne prombox na nde waja ogwe watara mathabu gwatwe kote kyo kuona muntu wa bikibiki wangu na kwenda ngarama shilingi 300 na ndo karigwa kiathira no kana ngera kana thire yogo geta nacio na ndipo kambire kinya kwenda kuragana petroli ti 150 na marigo ya tukwende turendia 30 na 10 na shilingi 10 watoka mata marigo na antorene tukamata ke wiki shilingi 300 ya wenywa lita emwanuchu kwa hiyo kwa itigarwa shilingi 50 ke wiki kwa hiyo tukuwa no tukene kira tuguta nto bikena mamanto yetu no jagagira ni aria baugite bageretie ntera cionthe ukinyira thirikari boni weru ba marigo jao no indi kioneki kiao gitakinyanira na kaingi bakiuga na aria kuri na mpara thirikari bati kugura marigo jaja bakabaikiria bara bakurara utora bakugura mpempe bagaikia nturene iu turombete thirikari tutethie no twithwa twina machini cia gwita marigo jaja kauma clip ja kauma nchobi jakomba kwendwa ya parking elemere thirikari keja naja gatugurira rigo na beyi njaga igachoka gaikiria antu baria o ta uria gwita kugura mpempe kabaikiria ikagura mungawe kabaikiria ni je naji nyatu tukuta marigo na turi marigo tukiaga ba kwenderia etugurire ibaikirie jaraja gatigara thirikari agura ujange muguri ura kwija akomba kugura beyi njaga nuntu atithira akiere nchaira kwa marigo na ndito kithiurunka na mukaririgiti wa thoko eje John Mutugi kiri thoko enjeru iria gwako ni thirikari ya county Mutugi na ugite tigere antu anini bakurukia biashara ku nteto iri gwati mbaru ni MC Mwirigi Karinga antu bara bakwenderia njerene na aria tukombo basukuma nuntu antu bamwe tukabareta nyomba iji nuntu kinya contractor itukwaragia agatura nindia kuthithia final touches and over thoko ke thirikari na thirikari and over ge community kwa percent tutikire kidogo around 10% mono in drainage works na mantu ya kuthithia bioro mono na ruji matangia ruji tukadithia no kuone turekire stima nirankanire thai na sasawa baatu tukwenda kuga murijojo ina juikinya muthia tukethira baatu tubita ntu wetu babarene tubachokia thokone kumandarene abogeta isti gicigo mbunge ya South Imenti nkiripotera nteto cia weru rakwarietwo ni Mutugi Kare abiashara thokoni ya Marimanti ni mabirite matista mao kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nuntu bwa thoko ino kwithirwa iri na ruko abiashara mama mariuga ruko rutiriga gucanwa gwa ciumia na riu kirumba ikinene gitu gutuma biashara cio irutika wega Polo Kabithi na gutariria kuringana na aringi biashara thokoni ya Marimanti ni ati thoko ino ithiritie pimia gwa bitha twetajia tweratigwo na ruko rutheri tithiatagirwo na twina mieri 3 tutomba kuthiatirwo atuthiatagirie twingwa tukona njoki kathungirwo ku tukabithagia mati ndenda kwira muthomu njoki antu barandikite bakancho ibario maba murungu muntu natige kuthi kumena oronge no tukure obaumania natige kuthi kwaria ndeto ile itagirite aria ndeto cio matabura Lokoro kila manto tuchia toto na bimia mbuga kumana mbua to na bimia bidato kuringa nta ngioria bioria na tauta chiatwa thokoni gaki kinya ntere cia manduka no ruko rutheri bondi ba complete tien drainage manduka ni meto ya kureta tayo asi wiki koraurete nduka imiti athongerekaga kuringana rio gora gento bwina inya itwekagira migogo wale roero wanyeyangira kendo ringa nduka ni erengi ukegwa thokoni no mtu ationa bantu akuthumura anginya bantu kinya ndiora bioro ino kwethiru ino gociwenja bioro bire irioro na bio
ndumage kombere ndaga kunywa chai nkathio teri nkethi chai nkugura nkaromba kioro ngitwe mata abati nagi makorirwe ruo wanotiona bantu kuya webitha thoko ni nabo kuona mieri ni thatu etasiatwa wabakija bakaraithĩria waweta muntu agakwĩra rĩ andĩka muntu gũciatĩrĩ arogũkara bakiringithanagia na thoko iria cingĩ kaunti-inĩ ĩno na mbura thoko ya Marimanti yĩthirĩtwo yenerera rĩtagũkenia ya Marimanti tio tũtikona ta thoko tũrona ta nyombe ya ngũkũ no ntu mũkothima nĩ yakirwe kĩbũng'a yakirwe kathanga chini ntathi no mbuga nĩ mbake kana kaigua nĩ gwakwa tio ona itiendi kuota yetu endelea hata kocha mũkothima ni mbake kuma Tonyai ni mbake kuma Suka ni mbake lakini Marimanti ni awendi kuota etimbake macukutoro thiritwo tancengeri igara monitho ke Marimanti tietha kome Marimanti twene oraitha Tonyai Paradise au muthomo njoke kumera wana kirato no naruta githungira thokoni ya nyamwira ya chuka kathwani kawaida mukothime kawaida kibonga itwende bakiruta mbitwa kiri gavana wa Onesmus Muthomo Njuki kubacurira metho unete ya Marimanti tweriwe nendi kuota batiokana tendi kuota totiokana tantara cia njengere corona korobi gobe Marimanti bokona tokarita tauni tole wana Muthomo Njuki itomwire na twakira thoko eno ciate tigerie mieri ithatu wewe mutingi utiambiria kwenjwaga koro tukamuringia kura thoko eno itumenyerwe twe Muthomo Njuki naya tumenyere itwigitania na kuve turi Bwana Bruno Kimbe chairman wa thoko ya Marimanti urakiaria tariritie ukathichogoria kana inu wetomara na kibugua ukethira SMEs promotion to SMEs erothe tubakite over 300 market stalls inu niko benefit over 5,000 people ndatunu tore chiona ndene ya riu ni metho ibukururi ya keria wera ya Muthomi ya wera kuma 2017 kuthi 2021 ende Marimanti kana Tharaka in general gutie gintu tagiku gituke gitoko tukauria tioka tutaringa biashara kiripotera Uru TV kumantereche Tharaka bitwa Paul Ogwa Kabithe Oni boto kurekeria nteto cia weru cia muthenya wa umuthi ni wega nontu wa kuona kanya na kurumira nteto cietu mbitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu wa mathithio utuku wa umuthi ni Maureen Kome thirwa na utuku mwega.